Om Swastiastu. Om Manu Badra Kartawiyantu Wiswata. Mugi pikayunan saedahat mautama Presiden Ijeng saking pangidering buana. Inggih suksema atur pengingayang titiang majeng ring pangenter acara utawi sang ugrawakil antuk galas sani katibu ring padekan titiang sadurung titiang ngaturang pinuhu amatre nugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagia majeng ring ide sangian para mekhaw riantukan wantah sangkani asung kartawari nugraha ide tinggalahi sani becik puniki titiang sapunika talar idadani prasida masa 2 jam mungwin ngemilutin dharma wacana puniki mungwin dharma wacana sami jagi aturan titiang inggih punika mamurde ngelestarian jagat manut sekali ajah-ajahan palemahan. Inggih idadani para semeton singarang sami menawita idadani sampun katas uning inggih kewentenan ajah-ajahan palemahan. Inggih idadani sinarang sami palemahan punika wantah paiketan krama majeng ring wewidangan nyani jagat miwa sedaging nyani punika sami wantah kekardinin oleh ide sang yang widiwasa sani mutragaya utpeti stiti miwa pralina jagat puniki palemahan sani patut laksanaya mandeni jagat miwa jatme pada membagi antar inggih punika ngelaksanayang rebuisasi ring Bali wenten dresta sani kemargian risejroning luangyang jagat inggih punika menjalaran untuk ngelaksanayang upacara yadnya nyabran 6 sasih sani kewastanin tumpak pengatak utawi tumpak bubuh. Ketujuan upacara puniki wantah ngaturang parang suksema majeng ring jagate pambekas nyani majeng ring para taru sekadi asa punika kautaman jagate sanes tada mapaince panugrahan minangkadi ajeng-ajengan utawi pangan sani melakar antuk pantun umah utawi papan sani melakar antuk taru. Pengangge diami mangkin punika taler pengangge idadani sinarang sami sani melakar atau kapas indah yang kayune mangkin menawita daging gumi inucap kai calang jantan imanuse bobogron entik-entikan pacang padang mika mabena sampunan ngawang-ngawang nerbang alas nyuba ulang nentungan luhu sani presiden ranyang sungkan sekadi blabar tanah mid miwah sani liana idadani sinarang sami saniasi titiang iraga patuh nulat pemargi sang Pandawa sani mungguh ring cerita Mahabharata sapunapi usaha ide kesarengin oleh Dewi Drupadi ringkawani jagat astina kepah dados kalih ide sang Pandawa ngemulihang genah sane panas ngentak sakiwanten prasida kawangun jagat Indraprasta sane becik tur mulangunin sane mangkin iraga patut maut saha ngemecikai jagat puniki yen nenteng iraga sira malih Nabi malih jagate puniki kekardinin oleh ide sang yang diwasa sekadi kaucapre sajroning regweda dasa ulung dasa sia kali asa puniki apurnam ewadam sarwa yad butam yas cepavyam
Yuadamer kadua siecam Yuadam ninatiru hati. Tegasipun ide sanyang widi sanengar dini jagat puniki miwah sedaging nyane. Becik sane sampun wenten wiadin sane durung wenten. Sahanane asa punika ide sane kucap langgeng. Antuk kawentenan ide urip tanpa mangan. Asa punika sepatutnya ni iraga ngembecikan jagate puniki miwah sedaging nyane. Sesaman manusia saling asah asih asuh. Sagilik saguluk salulung sebayan take taler tresna asah asih asuh. Pinaga bakti majeng ide sanyang widiwasa. Yening punika sida kaulati sareng sami sinah jagat bali landu gemuh ripah lejinawi tate tentram kerter harja ring skala lani skala seni kebaos moksatam jagat itu ya caidi dharma. Inggih idedani para semeton sinarang sami jutanyani miring iraga sarang-sarang ngupapira utawi ngelestarian sahananing taman tuh ring jagati. Maka cina rasa subakti raga majeng ring ida sang yang widi sane bepragaya sang yang sangkara. Ida dani pamiarsa sinarang sami wantas kadi asa punika pawungu sane prasida aturan titiang. Majeng ring uratian ida dani sinarang sami tenglali titiang aturan suksema. Ring sajroning titiang ngaturan indik dharma wacana iwau menawi teu wenten kekirangan utawi keiwangan titiang indik punika tenlali titiang lunas agung sinampura. Mogi-mogi nabi sane sampun katuran titiang iwau wenten pikenoh nyani. Parikrama puniki untatin titiang antuk ngaturan parame sandi. Om Sandi 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 Om.